nigo balinsi ya morokerio ya Bible. Egosori yo kwegera Nyabeta nige kore tosibule na Ndizi TV kubota na munu mugani ukamele park. Utakura tiganda kwa eresa no ni kikire. Urake igwa. Eresa. Bono, ina onchoka ngo nyaranke muntu. Ngo kuminga ki. Maina de setani ya ngakia kora bakuikaga, ngakia kora manya nonda. Umbwate ba. Lirinko mubolia maswali ayu. Nyabeta, turo china irire chingaki. Nyabeta linda acha korona ngaki. Muntu yana ukona nesimi na yaenda uchi. Nyabeta lindo gocha. Ugo tonyora. Tuli na kemuntongo nya komoyo goli le na maswali. Nyabeto kweminjo koraki. Ukurwase. Nalia mnyo ketere direct gochaga. Agantiga ngocha gocha manga baada. Ya nyago kweta berege tige tondo moto. Nogo bayani rende. Ono sai ni nto koma. Ito ko problem. Pero chwan asa magasa ngene. Kuma ete tiganda batebe. Asa magana ma baeresire. No na eno kwenta ku understand. Inche omonyene ene imogeti Nyabeta kuruga ngamoya situachi tinko nyoranga na imogeti Nyabeta nande ngaimukira kimuntu erine kemuntu ikibono mbere tega ni moko munganchire iga musubulire iga ngende iga ende tuchakenende kugikana niga toro kwe family bono no nyali mwana ndoje itie ko rukwesa iga ero kumwanya lebe bono mete senge njibono ngochiko toma no nye mwana onde iga onde ira tanti umutome bono obusoku bwandi nasi nikumuite biboko nasi niko motokonyere senge njoni motokonyera ngina nabako tenambo na ki no what no materi goli yo mwana ekikembere getiro ko kwirinde kikia ndetiro no moka nikikembele ta chomba ero na wategereire sana ande boche mbio kwa lakini asna rota tu beka umeteri buyo che gotu omoi mochi mwenda nere kuna ngono naye koro sei no gabonga ekware koreta na abantu babere iga no reta musachonde Ona tena abakungu bagerega abare chianti chia ose nango yawo. Moche paka gaiga mama karono. Ebe naki ekwa murusige go official lakini mwana metora murusige ga ende uchiao. Mama chantu buri nyachama ngaya. Ngitoka mate. Kele ka bere uchiao. Ngitora mwereza. Ose reta manyeti go sorusi.
Nakioro chai. Moko. Ani ya uyat ngebuka tobulito. Aba sana nabuat. Aba sana nabuat bia sana. Bakangita bi. Manyete ekenyoro mochani mbubu atoke bwansi no matine kenyoro ke batera oyo omo hapo yo misati naro itete mu murumu abo egera nyoro bole mubono nalo nanje kujikin kama nyeke nyori nanje ri wonko rusuwo bono nuru charia kuruga alia sokolete kurumate ro nuru chempaka alia sama o alia sama o alia se kombo de ska alia sama o agari ari no wika kuchimate basi bono ekero kwa ikiri bano kuchimate gaja bono na bondo chenga ira bono bo kwa nango ino tumanya kwana tukoni hello igom no nago te bono rende inchege tegente aquí azu kali ya compound kali sama o ari gani basi kuchimate bono ngende yuka kuchimate bono kai gometero ne kenyoro nkerigere tinga omuro munasiri wekabali mpaka muri kiri musubati onde kwensi na mwana momura achikotrenie kesa kweki igobono timba sa kwebe kera nanti angoli anyanje kongo igobono kiki bono egenti kyoko koraniki chibesa bono echitura tumeka se kwendi orete akamia kama 1100 akamia kama akuna bakago korega si yoko succession na bakonyole na kibono gabua kuruga liga maitega liga 59 ga by 120 obuli mubuli bono ogo komenta paka lisama wa toko nga gete kama nga milioni kama galo lingo bwato kipimba kwa namba pinko le bibono nkibo abe buya to kumya kuna kabesa kake tebe go chakera gali rucha sine keti gali paka mbakiche paka rurase kombondio yes ye sama wa ya bono mnangu ikigali commentary kwa tebe ai bono komenta milioni kama gete yo tinyo komenta ko sa milioni na gento o sendu siko tamata iga kama ga karabu ga basi mana yaka yekende wabuli gora kya kyomuga abugo no male tiga iga obona bono ko bakamiro nya kama nenu obugi mabuli ga obuli banyi ko kwano buli mo genda bono muino ga iga muosere ere ga ko bolu chimiro na nibe nyabona nako be kasingichu bono aye bono noroche toro chwana no mwana mujana ende muna kwa chira iga no gole boronge iga igo ngo korate bya ande kuchiema chani manya kananga na milioni ya kwatanga ya milioni ya kukara tika bono toka milioni ya mona 100 banyare bako yani bako ngema lakini asabu abuve to mai tamaro bantu bawo kumanya kaja kone jara kikiara nate bono mwaka bono riorio kiyentoko tukumira na mandi moni saa 3 kamili. Asa tu aje teng Camel Park. Camel Park. Pi? Camel Park. Ya. Esimbe nyene. Emocha sepa. Esimba. Emocha kwa bera seminya mego tu. Yani umete pige buya kabisa. Place buneli yani noita. Naenda saa 7 jabo tuko. Lazima onyole simba kegwa ke patrol. Anyore no nyege chure yete naki. No kuira Nyabeta. Asali na asagia asa bantu banja ime babwana takogenda. Banyore memories chire chingia. Ana sa korora kana kuya. Ndagira yabo ni ndagira ndongi. Environment ire gadi nengi ya kabisa. Bono no naye no banje. Onyoro umuntu mwanje ine muna twanje ine na Nyabeta. Uika otware okotaka kuligo ko iro mondoro elinde mu experience na hotelia nengia ende nengia kwanza kwenda ratu yo Pani nanje ngo chiba sana era kwenda kwa sotu lakini gono rende umaete kuyapi ke muntu ta komocho anyway wate babantu no go solve baby ekero muaje muakwane kabiri ngiota igitwa inge mesa ngiota kwanire te toga yana twensi tole mesa
onyo kwaroche teri buya ngwa ikaransa tenere mukagamba nere kyagira no mwendene Tegete kitangani nale kuchaka kumu ukwana emesa tuikara na mangana ya bantu badu genere ni tugwana toka usolve amangana ito because omaite eikirenga tubabere ndo konyara ko handle amangana ito ni nkoreta ino yendo ngeyora akore because ayora cho tukwa to tukwane amangana ayo ayo turuabu to kobera situbugi magwaito kumanyana ki ntoke ndrete buya gose ngatu lakini njo muno muntu natemete kumukwane kubo makamukwane ranko mwereza amanyenki kyaringi ebirengera libya ebisiri kurwase munarengerere dina atwarenge na kemuntu gose ena invited ke muntu nera choro moko ingana likwali bekezia sana na sabali ya babere yerengia gutani sabali y'umuntu nabona abangete na kwa bantu na kweresire nabo atumurobelina boja nenge nabasani nabona buwakia tukumanya sinemerobelio monene maybe abasani bande mbale bara abasani abaya nabande mbale bara abakora yabafire andi entongile mutaisi kubayibera mobiti mutanya kumanya jina mondo ojega intakara timbwate ominto timbwate moliboli igondo nje minto weka abasani mbwate ni chango cyane abo abanyana bamfiya nakikwanza nanyole rugo tubwate bibuli nando cyane akiamo kapona nama iterusengo abate bibuli nakina kwanze ndio tanya gontebe yamone bintu bindembiro kubisa okay joko ndio bakine kumanya na hotel kona kyanyalikana inanyorana nabire njibweka hasi nikukanzo sengenje konyana ikira kwa batenda ngoja naenge alenda ngoja koja moja kontena no mukora njomba ngiko ari kumbisira tigana metege nteke kero kupensi metege tombira oranya sayo kuinyura tigana ayo yanchama ase moko onye go kwenda ngakweresa aranya sawa yanchama njomba bwana usimanga nao tali mabi kunyari kono mai togo feeling rora so no na baroto babekera mago seko garatuma eti go singi kia bagati kabe bayikira neti ande na mangana otari mabe na kwa ya resi eko gero mai to monto no na we sibibu yo beka bake suit bake kende kera bi ko rekan eko gero monto rokana ko smart kwa ndo chiko si umwe abandi go so chiko maeli na bora itomi nyoki ko roko moibi eko gero tora kwa ne gendo ya ko iro Kwa hivyo mgomo huu utaisha tu wakati serikali ya Kisii itasema wacha sasa tuwapromote, wacha tuwapeleke shule muhitimu ndo muhudumie wagonjwa vizuri. Nigo turachigukura umugiro ito chinga kia serikali ya kaunti ya Kisii yaikiraniria amagania ito batebira abanyagitari. Mbia mona sengencho yoko tosomya n'abagusii bakorire ebimira byakare abamenyi kurwase constituency ya Burabume ya Nyamira kogokera amaigire kurwase kiombe ky'omanyegetinga Heritage Council. Now we have resources that will support our counties. Close to 29 billion shillings will be made available by this piece of legislation. Murai Bwensi William Ruto kobekese iyo kobalichi ko muswada bwo komente kerengo gy'ekibesa gukyase kiserikali ky'ekikaunti.
umuntu amanyabeta munumurokera amangana nawe nuko amanyira none umwana mumura tanya kona munari kishu sinchiro mucyuyo mukaranga gutagure mucyuyo abo komye no moye mucyuyo wakikishu naite cyane muga kuba ngendo ngira ndaite kwa device kara muko nyoma nababere ni bad sana nyoma mwe lakini ite kwa chanzo yoko mimi basa mona karaka mona nalgo kwana ondevi issue singenjaro kwane pati ya problem ya ko gara ko ni bulmo manu mutatu tamani inere problem no bwate na inde problem inde na inde gutatigeyo utsasa umugambi umweli nekanyira so no mugambi gwiriya yetu umugakoyo makoyo muno moroche iga chiete no robi emyaka 20 yairire menge sana akantikira abana babingana iki ebisinini netusereire narendire nairire sukuru umugambi abana bono baroreka nda abana no mwana yako gotebnya beta ngoi ocha ko kiti nati boyo bono tukunya kurigi bakabona ndoro chimna twanga igeteiga mugako yota maiti kende ni gati muisonde okoro kaga ne bigati bitatu ngano mugati atorenteire bono ga arakira omo tara kwana gere mwana nyaba ande na ko bori imechando iki nonya umwana na go stop kidogo manya ngiye umwana none nabi abana abatigere to mwana no nyabeta umwana no nyabeta ena abatigere to mwana bandindira umwana umuntu uyu cyakemo kakangone ri umwana ne nyanki umwana umwisi ko kuri university nkoni bwa umugambi njoma ete mwanda angeri ngambe kila tari ni monge ko gamba naye inje ngokora njomo anyore problem ndangani tomanyore tumana mamu e problem ya kabere inyaroka nesirete iyo karteki honeti mwaka no watama njoma na kwa no watama ni akasiki siri oti bo mukuru ne otobuka inyaroka chai ina mawasa matangane kwa karteki na kiugo mandi umwana mumura and yet okore Nairobi yakasiri ni tako busakuri biri umwana iri yakane rengaje na yaleta nara tikunyare kana mangana ya myakasiri ni ngo ngayiriya pokora mbuya mwaka tigatwira mangana roti bas igento kene nako nda kuteiye serikali no ya unchori no mwana mwisi na bwateri bagari sine na sana se familia na no mbonto ngote abo watero mwana mwisi bueno one na serikali ikiro bas umurata iyo uyungu mwatero rero twakorera baba nogore tobuli mwe kero ko robuli mwe umwari ndemere usemba ntu baringa abantu mbaringa mwari ngo yaringi ebirengerera bya ebisire kurwase munarengerera dina twarenga na kemuntu gose ena invite tike muntu nera choro nkamoereza igento kyo kare gontebi misago wana nkarona ki ero kende maito muntu nabwa tuburu wai digamo echinga ki akore ki anya go digest igente kyo at least aigwa mangana ari na moeresire gose na make sense ya sasa nkamwa chinga kiai nani ngakomogetere limote ina ki sawe yo goteba sawa ina gani sawa yoko meaning wanjira ni rama ngana nengo ko tebi gose sawa yoko kana mangana nenga nayo bokora sawa ya eneri asante ni wangu maka kerongo enda bono mambi ndabona make sure na mugo kinama taina ki ase bintu biri bya beteigwa nande ngo irali bageri ngo bamaze kiri kya betegari ekyale nkyabangi nabangi
kiri ni gento na umerete nere buna gatu umerete na ogo onte igenda nde mambi nande ni sawa ayegenda asikwale ko genda jitimbuka tishita Romwago sanete mugacha yaringe person yaringe kwa yefanga mwakwana nere ke mambio bate isawa yaringe yino babere wire pagi osokire yabire yefangie Ora yabire intina mugake yendo butarangi karaya tiganya ndiki kono njega butingo nyara gukoigwa tingo nyara gukoigwa ayunali no mwachakira rero natikira karate nuroje gendo ko batebanga nsachinde mwako sana baka mwageroge igento igetanga ne inje twakora na nere na motebi ontebi sawa nje bono na rore gento kieri inubona na tiga isika ni nubanda ko deina ki inki mwakora baka oso parade anyo inge ko gote sawa. What do you expect into atate anya waso kwa muntika ka nunetega mbare mukyo bwate ngati go to boringi twagosa ingi twenge kogosa na nere already ukonyo kwa mo gurugiro go bwa inge bunetu mugaka magana yo wonte izeita to chali sabai saa 3 kamili tumera ne town busongo chibese chibona mangu kwirifu memochi kwanza ura process na ndiora nyora unakuwa nyolire ndamba aka kwa mpebiri ngamente go chipate ndete umu advocate ayo ligio umu advocate yogo toligino witness tolikirane ntubona tokulikirana montata maitine kitwalikirane basi mbanya gusukirende kirani mbwate plan yogo fence ndete kwa kebab waya ga fence no mate fence mwaka rake bado kazi jibaro biteja yako rapia kwale tete kugita kabisa wana mna kwa ngeri ga risko kugita kuruche mate mbaka iskali chene sengen kubeka kuna kugenda America tike kiri ntukia ne kiri wango tori kwa gachongo chia si asengi chani gweto bera ngena asinde ga ya liko na kokora ale musuko kora America ga ya waja kwa bidara wotori kwa bora kwa mimi usini nje nimbe ngora ukora ndio mjiuja ayo bono ne ndugu yane ali ngora kibe ya bwata nanya no 200 ga indo ontere ndela chindala kongocha nachela loko kami noro chimnande ga waka misati ni mate ndugo supwete wewe to nyore ngentu mubugira ga ki lakini kitu igwana ndire birenge to basa go chichibi tingo chencha inchene ngase namba nije mbwate a deal done is a deal finished iko ayo to asili le deal ya bano nje timbwate mechando ayo bano tokurutaguo yango bekidi fumbiri asisi chumata tumerani ayibona kanya chibesa ga tena soki enamba yare mbora roye bwate ayibona kanya chibesa nande kwano uko tigendangira ngaki ono muka kali America to go party na time nimbo at appointment muntanganyike ayibona to akurira ngati 200 awa simi Monday tumerani asante mugaka on maje maya mwana wano nyimaje maya to kuchiboli ese yibuli mwana yakorera mangana maya unanguri kritikando turubuya ngumno muntu batebirengere tebego cyandite yanjira ayonete umusanyoni ande wanko ndiri nkagire tinija kabire nditumiranye igacha tiyongo bisi ndete ngote birengera bya gumbira kumanya ari nimba tibirengera bibindi tukenda na sabini kere tuenda tukenda Camelback ani gokanyango tina kana tukarabira buya mtu ego getibuya lakini kere tu akuri kuragera sabini mukante itibara kwa nisi mete kare mantaka tebira kwa nisi mituko chakanga kwa nirawe nchenga kira akaenda kwa nisi ya akantika akabukin Faransa kera na imoka kingo chigwete gangara gakyo litalisage ngama komonyora nende na kemuntu kemuntu yoma
Kemtoyo mumu iskuli muravuna monyorire nere severo. Mini nginga sagini. Nonye kanganchete. Bado nande mbaratigana na kemuntu. Wah. Pole Nyabeta. Wono, brani kiwate. Hakiti yani nonye boni gansinjire nga ingochi. Bunandiga. Insinyire nga inagende ntuliye. Semanya na bongo gostimento. Hakinyanchera. Ungere sino. Yana bongo kwira. Wanya wanchero ngire sino nchitingo anga singenchari boninga. Nteta singutulia. Nabona igubira sana. Yana bata kerebo. Birengire yo bati ne binge mana. Tekiro ndo nyora sa ugukira. Asa ko basetu tamana kunya kubange bintu bindi. Bura ne birengire bya kwanza. Nchabona abo. Ngo atikupinga kwa. Ayo kwa mwire tuende mimi abo tukweni. Abo kongo mboyi. Nyabeta, 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 Tomo boya, Nyabeta, Noya, Nyabeta, Noya, Nyabeta, Wachani, Nyabeta, Paco Moyo, Nyabeta, Aye, Nyabeta, Nyabeta. Ione gosori y'ukwigira Nyabeta buna yale twasemule na Ndizi TV kuwatana na muno mubagani okamele paka. Mwana ki njibunu mugambi ndatware kugambe kineke and yet no mwete kibesa ire ngwa mwana bas mwana kingutwara nga kibesa kino hatu mugako ko mubwatande muirecera I swear kinte kingeli kwera busa Stress na bego goita kone kinta taketinche kenyo rinche Nyabeta mugako cha konge bitisho njo cha konte bio cha konge nte ina seri Nyabeta nandi ni numwari ngeisika nere tinkomanya tindi very sure na gose mwamo kwa sero gena Nyabeta Ndizi TV ubwansu bw'Gusii.
no mwanchi omurigere na inde wege tuseni kya Ndizi TV ekero kwegenda muna nogenderete kwegokya kubwatia emirubiri yonsi asentu nendetwe meranire amona imemanye Jumatata sekirenge kenene yokoneke ngatonyera ko batuko manyanganya ko bagwateka kurumambye wikira chinga kibunechi to kwariga nimemanye Jumatatu chinsa isato asenchera ere yubikanu korenitagani kigmatika turanyorega tiari to kwariga nerete asenchera ere yubini. Kwa hivyo mgomo huu utaisha tu wakati serikali ya Kisii itasema wacha sasa tuwapromote, wacha tuwapeleke shule muhitimu ndo muhudumie wagonjwa vizuri. Nigo turachigukura umugiro ito chinga kia serikali ya kaunti ya Kisii yaikiraniria magania ito batebira abanyagitari. Mbiyamo na seng'encho yogotosomia n'abagusii bagakorire ebimira bya kare. Abamenyi kurwase constituency ya Burabume ya Nyamira kogokera maigire kurwase kiombe kyomanyegetinga Heritage Council. Now we have resources that will support our counties. Close to 29 billion shillings will be made available by this piece of legislation. Murai Bwensi William Ruto kobekese yoko balichi ko muswada bwo komente kerengo y'ekibesa gucyase cy'iserikali cy'ekikaunti. Ayo hamana yande amango mwancho morigereria to kwarigania senchera yobo ikirano tonyare ko bato gosanga amona inyora boigo naboko ya bwate gwetera se mitandao litangani pigwetera senchera ya Facebook na Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube ni gora tunyarwetera Ndizi TV News na boiga se website yetu naboko ya somo wetera www.ndizitv.net iro togendere gosanga asobwamo nigo tokobwatera na amwanere Lydia Mose kwene kiabuna gochire gwetera somo na bimanyere litirane goro kwa Josephat Hamese. Abdelian Chamane roko ene kiachipichanerio gicha wekerere triane Evelyn Osero sanga na intuiko mwerio. Emanye Jumatatu chinsa isato chiabono botukotogo ya chaka kurwase county ya Kisii aseli tukulia lero nigo abanyagitari kurwase county eyo ya Kisii banyarakoba bago chaka omugiro wemeremo asekeli batebire nigo botenerwe county ya Kisii anene wizara yo bachene taranyarakoba gwikirania gati ya maganyo yanyarite kobage kubalira eira gwikira chinga kibunechi. Nigo nonyana bo boteneri kurwase serikali ya county anena se wizara ya bochenu korawono mwaziri wa bochenu Ronald Nyakweba babako mochia oko ogosomogiro yo natababuna aba nyagitari kurwase county ya Kisii nigo barase mirimo yabo nigo tibamanya timbara bya beso kyana gukora umugiro yo ase emirimo ya county ya Kisii nigo moliki oito milde momanya twaliganete roboti urwase nchira yo boikirano emerobere ya botambe yobobwenya nigo yatenena asemambye litukulia lero maiga yabo bwatani bekiombe gya Kenya Medical Practitioners and Dentists Union gochaka omugiro bene asemambye litukulia lero imeye county ya Kisii asebateba ekerenga kiabo. Leo madaktari wote wanaofanya kazi kwa hospitali tunazoita public Kisii County wako hapa kusema punda amechoka. Tumeitikia wito wa serikali ya Kisii na tumesema wacha tugome ndio watimize haya mambo ambayo walitia saini katika mkataba wetu wa 2019. Na kwa wakazi wa Kisii County tunaomba mtuwie radhi. Decision ambayo tumefikia kuenda mgomo ni uchungu sana kwa sababu tunajua wagonjwa wanaumia. Korengana n'abateneri bekiombe kyo nigo bamochirie serikali asokombya amaganyabo asegeka egetambe na nigo balire eira bunati bali gocha koirana emiremo go ikachinga kia serikali ye county ya Kisii yategereire okugani kwabo na igomba tayari koirana emiremo ekero ibiriro byabo birategererwe. Sisi hatuna lolote. County ifanye yenye inastahili kufanya, sisi tutafanya yetu. We have not closed window for negotiations. We gave 10 demands. Fanya hizo 10 demands, turudi saa hii kazi. Utaona tukirudi hapa tukiona wagonjwa we clear the right. Mgomo huu utaisha tu wakati serikali ya Kisii itasema wacha sasa tuwapromote, wacha tuwapeleke shule muhitimu ndo muhudumie wagonjwa vizuri, wacha tuwalipe on time, and most importantly
iko kitu tunaita threats and victimization ambaye hatufurahii kabisa. Wacha madaktari wafanye kazi ya kuona wagonjwa, sio kazi ya siasa. Sekta y'obochenu imeye kaunti ya Kisii gekoragwa na Ronald Nyakweba nigo yasokia na goteba nigo abanyagitari babo barenge emiremo ase bateba abo barenge omogomo nigo barwa chinsemo chinde nabo igo abande naborokigwa be University ya Kisii. Mwarore abandu bakeiga baru Kisumu, abandu baru Migori, abandu baru Siaya na wanafunzi be university bagwakirio gigage town bagoteba nga batagete amararemi kabo aba address ne county government ya Kisii igonda teko bakikishia nga abanyagitari beto bonsi pi bari barenga kore barenge duty rero bonsi no baregasi egasi egendere muna kawaida igo mubasa ko bano bwoba ira abantu bari nyagitari sibagenda kogenda ba udumiwe n'abanyagitari baito nko akara abanyagitari baito nambia mono asogocha egasi muna kawaida twaire register sibago sign bonse no bare egasi negenda tebia na morigeri mo ina abanyagitari abaroyo no bare bagenda kudumiwa as chiward ama na bare bagocha gari outpatient. Magega ya yonsi nigo University ya Kisii ya mocha chingwana chae omwaziri w'obochenu imeye county ya Kisii Ronald Nyakweba asogoteba buna aborokigwa babo nigo barenge korobekana neno goteba n'abana b'esukuru be university barenge para class mubona bonega ne class nkuru abana student leaders tone barabu abana be university no banege class korumambe ondeta yo chireze magomo so na right now that what na abana on the tayo lengo basoma gomo abana no baje university batumye university na bayo baje gusoma urumavia seba ari bagosoma abo bakarikire basayinise igaba wanafunzi bonse pi abo bakabere birasi na the program eteko baibaga bagende no next to region ekitaikanke. We decided not to join it after the guidance of our esteemed dean. He was concerned about our safety and advised us that since we are not protected by the union, it would not be wise to attend the strike. And therefore, we've had our classes as usual. Personally, I've had my class from 10 to 12:30, and I know my colleagues have also been in class. We share the same buildings. Ngolipotelia egetaseni kia Ndizi TV, elietaliane Mildred Momanyi. Miamano muriketo Mildred Momanya se orovo tioruru kanu chinga keche ni wamasene tabuye county ya Kisii Richard Mumwimunyonga abagawe sokya na gukwanira engane yo asamuganiro mugavana we county ya Kisii Simbarati wakora ege ikaro na wego chingwana cyabwango n'abanyagitari asoko ene kyabuna bairanire asobokorerwabo. Oigo nigo nyonga tebrenge sekta y'obochenu nigo ereye ngenjo sana nenego chiasi ababwatani be county ya Kisii na boigo goraria ngachingwane echo chikise gokorekana sobwango nigo chiranyara ko bachigosira amagima y'abantu abanga bagenda to bagwetera makungu ane habo bale asichinyagitari imeye county ya Kisii. Igoro ya mangana nyagitari igongo saba egavana ya Kisii county mwana ominto Simbarati obogambi nsachinde nkwera ni olense nsachinde kwemukerera igoro osenza chinde kwaba neutral kongo sabo mugabana tigali y'abantu banyagitari tigali y'abanyagitari bali bonsi tigali gichinas abantu bayikaranse buna abana abamo tumanye shida ninki so that tuanjera nenga kya abantu abakoraki ngaki abantu abakolega asise county nkena abere ngunya goteba kuru umwaka olia liberera liri Gusii ndiwena letiko boy kyare bine bintu biwena tabasacha nabakungu bakogamba bayigwanane tigagaba naire libaga abanyagitari bajiche bamotebye honestly tali PR exercise iri okoraba murabaroro babekire babatanga maite intu tura to bironge du KPMDU tige bintebyo ekini drama abantu tigabarangeli kubayikaranse baligareranie nyombe yema abasacha n'abakungu abantu bateba ninga ngakitogo kora improvement yekolekana ese county nyagitari abanyagitari bakoma na transfer chiro ovyo abanyagitari komana bale mali ogota nyagitari abanyagitari komana bale Gusii charges chibekira abantu bago charge une chinyinge
gavana omanya gotene noteba ocha orosiri chibesa Kisii County ya collect milioni 180. Togosukamo twenigo omubere bw'omusaya oyomo oyomanyire gwetera ase obochori bw'ebinto ebigotu anene echichuma onyara koba gotoka ase omugondo oyomo ase ensemo ya Nyaura imeye bunge ya Nyaribari chache nigo nonyana bo musayo akagire goitwana kubekwa ase enseme yo yakore nonyana bo Kenya kiwana mukonyi bw'umugambi w'echinsemecho oyo baga okegikeria na koruo kuboria gochia sabanto gotatumeka chinsemecho ase ogotuguta emibire y'abantu Muliki oito Julie Kerubo naikira na ase enseme ya Nyaura na gotwarigana roboti rokubatia ebikoro by'oborendi obobe boigo boiti nigo byabeire igoro mono anene ensemo ya Gusii emebere menge yabereke gotoka kerutire chinsemo chiepara chinsano boigo nonye chinyumba ime ekenege ntoki aretiro bwoba ase abanto ase boiga serikali yaganiwe korigereria ase gekoro kia bwango iga Nyaura location Kiogoro division Nyaribari chache county ya Kisii nigo omubere bw'umusayo yomo obako gotoka mugondo bw'omonto ase akageire goitwa goika gokwa ase omusayo yo amanyire ase ogosangereria ebinto by'echuma ebigotu okwana nomonye nomoche ase omubere oyo toka nigatebe ng'ane yo nigerete tobwoba kubwatekana n'okubora kw'oborendi edinde kendukia beire tigabe reported gusabu atu aitiwo gusibwa sheria kiale ntro womono rakisende gusabanga etumne kinande keirura asikunde boigo nigo mokonyi bw'omugambi John Ondande ainekia eng'ane eyo ase boiga ateba ekikeirera amakweri ayo gotamanyekana ase obotuki bogenderete John Ondande assistant chief of Kemabumba Nyora location Kigoro division Kisii Central Tuwa bukawono mambi Tuwa nyora chiripoti nga Tuwana nare kwa njiskrep Tuturo likarawati Tuwa tema tuwa mnyaka woja Tuwa nyora nga njiskrep chiyako sangiri gotambi Chira agwe para yuru Yabe kira seri karawati Nase kalbo tiyabe kira Kai karansirina wakorora na tiara manto yo porta nando gaji Rusia Huduma kagara maka usaka prenda goikera bono iganto manyetinga chanzo tiamo kuria inchu logora kwa serikali jerina tiara no mtu warangi kai chebuyumo kwa bugu lingoli gochino no oyendere na serikali ebikore binge bunebyo nigo byabeire bigotoka enseme yo ase Ondande boigo abori abantu gotiga gotumeka esublocation eyo gose enseme yo ase buna ensemo yo gotuguta emibere abantu baito tobe tokubwatira namangana bunaya kuna pogosa bakwana ubole mubo basa abantu baito ke atali wanda baito otherwise igendo nari gosabankelinga ntobaza gotumeka como aí escuro você queima une sublocation na Nyaura une dumping site emebere nda koliro gosaria aitiru wamanya kolenda baja wa dambo oyora igando mo manyiti monyene kieni ndurgo nyara wa identify atoberera kumusana kumenya kumenya iso boigo nigasaba abantu gotaimukia richika samago kabo korende gotumeka abagambi gosabankelinga abantu bai gobeka machikiro sama okaito umuntu wakora umusari urimo dato kiro umire richi procedure nero roka watu ndi police ngende kut ninjire ni ko ikiranyi richi ingo ripoteri getaseni Ndizi TV ninche Julie Kerubo Tawatara nayo ni watoka ndweka se kaunti ya Nyamira wasiri kuria rero umubuke okitutuma saba Clive Gisairo abaga koigora chiabisi chiabagambia se chinsemecho munenchira ya moyo gokinia obokoreri anena sensemo y'uburundi yabarayi abanyara ko bawekirana asumega oyo no mu regional command borogongo rwa Nyanza flora moroa igati yabarayi bande asitsero biganyara ko bagakwira nganyara ko baga kugendera wekirania gati yechiro cyamagana ko bakwira bamenye
State korose county ya Nyamira Paul Kapokara ni autumanya boigo siasa chumuchokeroka nigo chiabwata inse ase abarai bagania amachiko yekigambero kobwatwa gago chakirime chinsamo chiri cy'umugonchura saigore cyabisi cyomo chief ejijira kunyara ko bachi gutumekamo n'abagambi ko rwasorogongoruo nigo maiga yana inde anyara ko bagakwigore cyabisi chindeme ya chinsamo chiri cha East Ketut imeye sub county area ya Masaba North gukwanekerekyo nigo gisera gendera ko bagakolira ngana kunyara ko bagakogendereria amagendero bunayo ase chi location chonsi imeye bunga yabo gitutu b'Amasaba bunenchire ya moyo ko batoya bananchi ku rwasokonyoro bokorere bwa bagambi. Hapa ndani kuna ofisi ya chief, assistants wake na ACC. Wakati anaona leo anataka kukaa hapa karibu na East Kitutu, ako na mahali anaweza kukaa. Hawa ni maafisa ambao wanatupatia services muhimu sana. Hatuwezi kuwa tunaenda kuona kwa manyumba yao. Chief wetu, tafadhali tusije tukapita hapa tukapata ofisi haina afisa hata mmoja. Nomujiga oikeranwamo no regional commissioner kurwa sorogongo rwa Nyanza Motubati Flora Moroa ukonekere kyo nigo Moroa agendera ko bagakubobolia bamenye kurwa somo chokero ka kuchikunyara kwa bakwenekia omurembe asagendera ko bagakubolia abarai kunyara kwa bagusiko kona chakwanyara ko bagokubwato kwa moneke gambero. Watu wamesoma, kama sheria imesema vile imesema tufuate, hakuna mambo ya kupigana pale. Kwa hivyo tudumishe amani. Sisi kama wale ambao ni watumishi wenu katika kitengo cha usalama tutahakikisha ya kwamba mambo ambayo yanaendelea katika ile soko yanaendelea kwa hali ya usalama. Ningana boigo yanyara kabaga kwa igo koboko amono mojumbe Clive Ombanegesero oyuboigo oboliri abarai kunyara kwa bakubwatia lichiko. Kesi iliamuliwa na koti. Sisi tunasema wacha kila mtu atii uamuzi wa koti. Na kama hujafurahishwa, rudi pale kwenye koti kubwa, toa malalamishi yako, what we call appeal. Korengana muno MC Borogongo bweri go mumuzike Nyambega gisesa nere niga singire na kwanya lichiko kobwati kwa siboga asiuri ngari tukulia lero nigo babekire kina kende yuko niko batanga egati abara yabo bagendete ko tiotereria libererero lyo muchokeroka. Wewe mtu saidie sindio? Mmoja utusaidie 24 report orders. Baada ya vita ilitokea Friday na leo. Siku ya leo Madam Regional Commissioner tumerudi tena kotini kuandika contempt of court, Simbarati ashikwe ashtakiwe. Yugo ikoranwa muno mu county commissioner we county ya Nyamira Sereta Erastus Zimboi nigagendera ko bagakogikiria ubutumiki bwa marua tancheri kurwa sorogongo ruiga asaburira bagambya bagakubwatana bunenjera ya mayogo kora amarua ya igatancheri kurwa se orogongo we county ya Nyamira. Sasa ukienda kuitishwa 200 pale kotini itakusaidiaje? Na mnakunywa muwe na tahadhari kidogo pia. Wakati tunakausha majiko kuna possibility ya kwenda kukoroga vitu zingine mbaya. Utakorogewa madano, utakunywa na utawaga. Yiga ya magendero bunaje iga nigo umuske Clef Ombanegesera alireranga na igara kunyara kabaga ko gigendereria stinsemo oyemeye bunga yabo gitutu bwa Masaba unenjire yemo yo gwekirana chira kiri abo lirete cingaki chechi campaign. Bari ba colleges and university ebe sakonya na ganyete ko treasury na rondo che asoiri. Fund manager ndoche naga asaine ngo babangerare chicha kinkorosiare abana banyore basoma. Ginko ripoti geta sini kia uwanje tekia Ndizi TV kuruge gasti nsemechi ga chia ebunga ya Kitutu Masaba imeye county ga Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara Merememi ya egokorwa nere omochumbe bwa ebunge eyo ya Kitutu Masaba ndoche asokwane kiengonyare ko bakwemukie birengo byo bakoreri anene bwa bagambitali ya sentu nitangani tomarorere. Nige tumeteke gima egentunga geteno nabamenye abebunge ya Kitutu Masaba bagendrete kobo kerakegima. Noiga igokero mundago teba na inchentare ko bumugambi. Nyara ko ingo service bune. Togosuka motu mwancho morigere tutegerete me county
ya Nyamira ni gobono ababwatani bekiombe kia manyagetinge Heritage Council bagenderete amonomoro bili bokweneke banyareko babakwena na amaigerio igoro yegekoro kyomagusi aseritukoria rero banyarako babagwikirana ime constituency ya Burabu yegotoka ime county ya Nyamira nigetamkiro kyago kerwana bamenyi betinse mecho asogo semiwa mankige igoro yegekoro ekyo bagerera nakugania abantu bonsi kogesikane chinga kiboigo bagaka kurwase abasabwatani kurwase kyombe kyo kyamanyagetinge Heritage baba bakuboria basaye gutaisona nino gutumeki bwa mariogo yogotindia ayua nene ayo abeirega kwirera basabanke wesoyane asobusaria gwekinyejo muri kyo itodi panasanya na nyarako bagosanga amona babotani bekyombe kina gutwarigana roboti rokobatia ekiombe kia manyagetinge Heritage Council ekyo kigenderete gusegeta egekoro kyomugusi chingongo bakorawa n'umunyakirogobo George Nyakundi nigo babwatokobo semia imeyibunge ya Burabu rero igotwarenge sensemo yesise asakuru kwensinyo aso mubaka bw'abagusii n'abasigisi no twarenge goja gosemania igoro yeke gusigito igoro yo mwando bwo mugusii igoro yo botenengu na bwasaligu gatoroje nemete yo katoa kagete centro na gosemani igoro yo bugambi abamenyi borogongorwe nigo bagokero mu rubiri y'ubukwenyoliwa egekoro asebere lyambiye mono bakorawa no mokonyi bo mugambi bwe sublocation ya Mokoro Dolcas Kwamboka mbiyamo na sengencho yoko tosomya n'abagusi bakolire ebimira byakare twasomira mangana mayamono je buno mugambi naigwa mangana yarenga mayamono nga umugusi ekero bode chibebe cyabekirwe tukwarenge gosaria kosukichimbe becho chinga kecho boigoni go barubo semye go chia sabasae wetangare na mariogo yogotindia libanyare kogendereria egesaku kyomogusi twagambire twasemiri abana bechi skuru chiangega sana sana skuru yensinyo n'abangina n'abagaka baito borosagia rwesise rwa Manyagetinge Heritage Council twagokire twarire amabera ali amakombi twari goteba amakombi agotoka ma central twaragire abagaka bagokire abangina bagokire nje buno mugambi aseke goreki kyabono ndanyare ko kimisa kenyare kubwatia getware litanganya masikani igento kende ya kabere nabakoborie no naba abasemi bori naki ekemira kyo mugusiki arenge igento kende ya kabere batigane namangana yoko yunyu amajoga ya dawa ya kurevya chire agerera abasaririe egere abana baito tuchigutwareke gori kyago chubosyo gati y'abamanyi bemete yegekoro nigo bakirekoko egekoro kyomugusi nakoerera obuya bwaye gongo korana mangana yemete mutoko indigenous trees tali mete nemeringa mete yonsipi nigo maita marieta ye botanical names na yonjero gujeke Gusii asemete yeto yeke Gusii nabano motembo kuruku eritri na pusinika ene botanical name eke Gusii oruko motembe abana baito bono mbali kumanya iguro yemeteye egekora bagorigere sichisimi gosande basoma scientific names kometana yo bamenyi bensemeywe nigo bemurunganirio bokoreri kurwa sabara iborogongorwe kubwatekana nigo bairanire maega kemagenderero babara baito abatoko na ukura botambe magenderero tagoje isoge magenderero tagoje scheme onye para nchiyo chipara chiamenti robo takobonene mono nchiri konyara noyena mabere taikonyara kurwaiga aike sagwene te kogende chiro chibanda aba isoge bali metesi njerene na ege skimu njiri konyora chiro ebinte ebinge chinyeni muna bone mbletwete njiri konyara kwa uchigende chire kogera paratiyo ekoira ebinte ege byonse chiro totagete koba egente kemo nto basa koba kineni na isoge kinegetinge kya mwabo morondo inko ripoti regetaseni kia unambeyemo kia Ndizi TV korwa ase ward ya esise egotoka imeyebunge ya Burabu elietaliane ndipon asanya Miss
Omurai bwense William Ruto nigo aenekia kubika SAE omuswada bwokomenta enibo gochia ase chi county aingana nyarakoba yokorekana ase nyumba yobora ya State House. Gokwana tingakie choru tateba buna ekirenga ekinene no koenekia buna chibese chionchi chikoimokia ebirengo na boigo obokoreri bwa magenderero ase serikali chi county. Omoriki oito Diana Sawe na robotiro asenjere bwikirano. Omurai bwense ya Kenya Moske Dr. William Samoei Ruto ni gorit kurarara bekirese yoko barichi kumosoda bokomente kerengo kengerego chase chi county okwana se nyumba yobora ya State House yo mucho Nairobi ni gatebire nenjira ya muyokwenekia buna chi county chanyere gwekirania amagenderero. Now we have resources that will support our counties. Close to 29 billion shillings will be made available by this piece of legislation that has now become law. It will support our counties to discharge their mandate, carrying out mandate assigned to them by the Constitution. And it is our responsibility to mobilize resources and support the counties. I must say that we continuously are working towards making sure that whenever we have resources, it is shared between the two levels of government equitably so that every level of government can discharge their responsibilities. The week before, we paid about 31 billion shillings to our counties. We are again planning in the next week or two to pay another substantial amount of money, again to support our counties. Tingakeche choni gorutera nirembia mono gochase bunge ya Senate tubegone bunge renene anamana sogwanchana na gwetu musado iko barichiko asatebe nigora chokonya chi county anemono gochia wekirania amagenderero. So let me first take this opportunity to congratulate both houses of parliament for executing their legislative duty in a manner that has given us in the executive, both at the national and at the county level, the opportunity now to expend these 46 billion Kenya shillings that will go into various interventions in government. First, let me also congratulate the Council of Governors for working with us and the National Assembly and the Senate to make it possible for us to agree on moving these bills forward. The decision by the Council of Governors to withdraw court matters that had become a stumbling block on this issue is a very welcome development, and it goes to the spirit of both levels of government working together. Gatiyabara wekirana no Prems Cabinet Secretary Msariam David Moses Witangura gatiyabara ibande abange abalo kubolia gochi asech county chonsi ya gochikwenekia bunangwikirani barama genderero. That money is sufficient to complete the county headquarters in the 5 counties. Additionally, because we are now moving into the planting season, and God has been gracious to us, we have sufficient rain. There will be resources also to support our fertilizer subsidy program that is going to assist our farmers across the country. And I want to ask our farmers, as the fertilizer is made available, let us use the seeds, the fertilizer that has been made available for us to be able to grow food in our country, because it is the only way we can get rid of the shame of hunger in our nation. Kwa ripoti rega tiseni ya Ndizi TV kia chirengu moro ngorwa Gusii county ya Kisii na Nyamira ile tariane Ndiana Sawe. Togoska motwe nigo mokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua nera Nyarakoba gakora umurubiri obukuigura chiobisi chobokorera bwe serikali gose Huduma Center hasensemo ya makutano ime county ya Laikipia satebire ukugura kwa chiobisi okyo nigo kora chikoba kwene kyo bokoreri obuyabwe merubiri ya serikali ne guchasa bamenyi benseme ya makutano. Gachagua ni gateba buna onigo chiabisi echo chirachigokonya serikali ya county ya Laikipia na baigo chi county chiriketana ine county yo asma
obosoma nabaga kwegerera umurobero bwa serikali bo butumikibwe cinchira cyekerero na kuruku boye gocyase ci county chionsi korwa obokoreri asigera terebuna abananchi nibo barakonyora obokoreri asenchira ereyo bwororo. 60,000 customers per day through the Huduma centers in 33 counties across the country. Opening of this facility in Laikipia County increases our reach to the people of Gobit, Tigidi, Vingidu, Umande, among others. Indeed, the Makutano facility is strategic. It will serve over 500,000 residents of Laikipia and the bordering counties whose Huduma centers are far away. It will complement and ease the demand for service at the other facility in Nyanyuki town. Residents of Nyeri County near the Huduma Center will no longer have to travel 78 kilometers to Nyeri town for service. We have cut down the travel for 61.1 kilometers to Nyanyuki and another 76.1 kilometers to Nyandarua. The fact that the facility has offered in-person assistance to over 100 customers since February 1, 2024 means there is dire need for the service. The Cabinet Secretary and other relevant agencies are working to ensure all services as per the demand are available. A Vision 2030 flagship project, Huduma centers across the country have transformed from various agencies of the national and county governments. The national government has moved services online, making them available with technical support from Huduma centers and other relevant agencies. I call on all the counties to consider moving all their services online as a priority for better delivery. Ngaki echechio ni gori gathika shawa boigo agendra kobaga korwa ekurate entindi gochia ase abonia bamarua aria tancheiri na boigo gochia sabo bisa anenbo bolendi habagene tokobaba kubwaterana na abonia bamarua ya tancheiri ase county ya Laikipia. Ayobego ni gaya kwa na chinga kichio koigora ensemo yabangina na boigo abana se nyagetari ya Nyahururu county referral asebo igabaga kugokere merememi ya eyo abo bisabo bachenu ase binyorogo se community health promoters abagendreta gokora na kwene kiabuna asoko bweterana ne serikali chechi county ni obago cha kwene kiabuna babiri ba wakano chipesa. Hii pombe ilimwagwa hapa Mount Kenya ya kumaliza watoto wetu. Vijana wanalala kwa mitaro. Hii pombe tumemwambia hawa watu ya security, ile pombe yote baya haitauzwa hapa Laikipia, na hatutakubali watoto wetu wausiwe sumu na mtu yeyote. Na tumemwambia hao maafisa yetu ya usalama, wewe ukishindwa na kazi hapa Laikipia, hatutapiga wewe transfer, kwa sababu kutransfer wewe ni kupeleka shida pale nyingine. Tutafuta wewe hapa Laikipia uende nyumbani. Na hiyo pombe tumekubaliana na hao maafisa ya hapa. Na nimemwambia OCS ya Nyahururu jana usiku, hiyo pombe inauzwa hapa mbaya ya kuharibu watoto wetu umalize within 2 weeks. Kwa sababu hatuwezi kubali. Sasa hii vijana yetu wakimalizwa na pombe, hii maternity mzuri governor amejenga ni ya kazi gani? Hii mashule Karani anajenga ni ya kazi gani? Sisi tutapigana na pombe, tutachunga usalama, na nyinyi vijana na wasichana mfanya kazi yenu. Hawa watu ya CHP, hawa community health promoters, pongezi and well done. Hii ni program ya serikali ya William Ruto na serikali ya Governor Irongo. Serikali kuu imewapatia hii kits na kila kitu. Tumesikizana, governor watalipa 2,500 kila mwezi na sisi 2,500. Gati ya baraya banyarako bagwikirana asomoyega oyo no muwaziri bwobochenu Susan Kumincha oyiboigo unyalire koba gakoene kiabuna abakori emeremo anene be sector yobochenu bali bakurunga health community promoters bachikoba kwakanwa amone chi serikali chechi county aseboigo anyalire koba gakwegerera emeremo emiyegenda takoba korwa amo nabakori emeremo abo na kumisa boigo ni gaberega gukwanira igati ya makongo yabananchi bagendrete wetera chinga kichyo konyora obokoreri anene korwa se chinyagitari chire serikali asekirene kiremnati bari wo chiwanja abananchi
bagendere guchandika kubwatikana nemeroberio emiya gusamauntire babiri bagokora sector yobochenu nyogo bagocha kwenekia obokoreri burubia asaba na nchibosi. Unajua waya ya stima lazima ushikanishe ndio moto iwake ama namna gani? So leo vile nimekuwa hapa asubuhi, ile waya ilikuwa imekatika ya kushikanisha payment, pamoja na waziri wenyu wa afya tumeshikanisha, na wamesema in the next few days hao wanaenda kupata pesa yao. Na naibu wa rais, that will complete our community health promoters program. Na tunataka nyinyi wananchi muwafungulie mlango, kwa sababu hiyo afya ya chini hakuna mtu analipa chochote. Nyinyi mnapata afya kupitia kwa hawa watu, wakaweze kuwapima na waelekeze hospitali. Naibu wa rais, kutoka chini tukipanda juu, tukitoka kwa hawa community health promoter tunakuja hii sasa level 2, level 3, 5 na 6. Na sijui nimetembea nchi mzima, na kila mahali nikitembea watu wananiambia kwenye afya kuna shida kiasi na inastahili tutengeneze. Ningependa niulize watu wa Laikipia. Hapa nataka nijue, mkienda hospitali huwa mnaandikiwa dawa mnapewa ama mnaambiwa mnunue kwa chemist? Kuna watu wengi wanalipa kadi ya NHIF, naibu wa rais, lakini wakienda kwa hospitali wanaambiwa hiyo kadi haitumiki outpatient ati mpaka alazwe. Wengi wanasema wakilazwa hospitali wanaambiwa hiyo kadi ambayo wamekuwa wakilipia haitoshi, waongezee pesa. Hapa pia mnaambiwa hivyo ama mko sawa? Mnaambiwa. Kwa hivyo naibu wa rais, hizo shida 3 ndio zenye tumeleta sheria mpya kutatua. Omnene bwaba waziri oyobo igoro mu waziri bwa mwana yechinse chaisiko Musalia Mudavadi nigori twerera bagakwarigania ege ikaro kyaba amona babwatani bobo teneri bechinse cha Africa gose African Diplomatic Corps musangire kana usige ikaro yakorekana imeyo mucho Nairobi. Haukwana kurwa senseme yo nigo Mudavadi anyarako bakwenekeria gati abali banyarako bagwikira na sege ikarekyo una chinse cha Africa nigo chiranyarako bachikwegendereria kiuchumi gwetera ase oko bwaterana ase sekta yo bonchore nonya nabo nigo Mudavadi anyarako bakwenekia una enchara no kuborua kwa morembe ase chinse imeyo rongoro Africa na chiane chanyarako bachikwerenia amagendero magega. Your Excellencies, trade and investment remains one of the strongest pillars of our bilateral relations, anchored within the African Union mechanisms and framework, including the free movement of persons, protocol, and the Africa Continental Free Trade Area. The African continent remains a priority trading platform for us all, as demonstrated by the AfCFTA, with 98% of our countries having already ratified and are on course to implement. Kenya, one of the pilot countries in the implementation of the AfCFTA, exported its first goods of locally made car batteries and tea to Ghana in October 2022. The evolving global peace and security problems have compounded the challenges of our time in Africa. Statistically, as of 2023, over 37 million people had been forcefully displaced in Africa. 6 countries accounted for 64% of the forced displacements on the continent. And as at September 2023, 121 million people are facing severe acute food security in selected countries in Africa. Abarai ao anene abambasada kurwa sorogongo rwa Gusii go banyarako bagwikirana ege ikaro ekyo gati ya bocholi ya jango oyore omo ambasada bwense ya Southern Sudan go cha ense ya Kenya yunyarako bakwenekia buna chinse cha Africa nchire no bosibole nabo igo chinguru chiyo kweneke buna chanyarako bachikwegendere nabo igo gwetenera ase chinjera chonsi cha magenderero. Chelbego nigo bagakokera ekyorokererie kiyakorwa sense ya Kenya yokwerwa kubwatrana ne chinse cha Africa ase kirenga yokwegendereria ase chinse mu ao. The ADC ambassadors and high commissioners for this wonderful engagement, and we just wish that we continue
doing the same thing on a regular basis so that we continue to exchange and share contrasts and some try to work on few things that we as a group, because we believe, again, Kenya, this is the base of your foreign policy, and you count on us, and we also will count on you. So I would just be very brief, as I said earlier, on behalf of my colleagues and the ambassadors and high commissioners who are present here, and some of them who have actually extended their apologies because they were already engaged, that they would fully support and will be willing to continue the same kind of conversations in the near future as we forge forwards with the new year and so many events that are happening in the region, including elections that Piers just mentioned. Some of us in the country, South Sudan, is actually organizing elections. And we will be definitely counting on Kenya, given the experiences they've been doing in terms of know-how and capacity and also outreach. Valintwara segi karekyo mo prime cabinet secretary na nyarakoba wakera ekoko o morai bo mubazimi Raila Odinga anna chinga kegende takoba ga korokia iganga ya yokoboria ekirogo kia oboteneli bu Afrika. Diskurgeria bara yanga bara ibonsi korua ense ya Kenya babiri bakwa koboko engane igagose getabukire kya Raila koboko asbaterina niko bakumusira kwene kebuno nyorire libaga ko no munyakirogo ase kyombe kyobo mo bwechinse. Antoni gotomuganire tiama ya chinga kegende takoba ga gukora chi campaign elikoneke ngana yare onyare koba gakonyora obubyo mwanchomo ligelio roboti oruna rogotoira omotimoko omotangani kegima. Perende ni gotoko ira na togo sa sense ma kabre studio tumanyore Victor Sultani banya tumanyana ra ya twarigane te imeye mangichi gosore. Ndizi TV Obwansu Gusii. Salim. Kiokoraga. Now I want to go in Kiokora. You know, when I left in Kenya, I went to the airport. Sagin. Nalero na kiomuntu. Kapuona kogo kwa. Nyabeta kiraritu korie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta Ndizi TV Obwansu Gusii. Mono mwancho bulgia soko gendera kuligeria Ndizi TV na Rwansu Gusii yene manye Jumatatu ngukwalingania ase manye chigosori kumujanga nara lya yagenda tokolekana kurwa se chinkongo oime na isiko yense ya Kenya manye chigosori kulero tuligerelie ensemo ya Kenya Premier League abwase timu ya Shabana yanyorete chinga kichinkongo ase amaboko abandari asegetikia Machakos Stadium. Shabana nigo bali netweli bagali abene lyo kwenyilira kurwa seli bagalibe ase ligi ya KPL elioke libageli okero kende onyete bago chia kogendera use onyete bago chikwane kyokarabuya lirabayire kurusigwa ase ligi eyo ya KPL. Timu ya Bandari nigo yabayikolete Shabana chigolibere ase ligena lyesagero.
gosori inde ligi ya KPL mogosoria Arthur Gitego kurwa Sense ya Rwanda ni konyete timu ya FC Leopards kujikora Nzoia Sugar chigoli ibere aseri na risegero chigoli chiu che konyete Leopards konyora chi point sato chingen choko etire goika aseri baga ya gatano kabere aseri ligi yo ya Kenya Premier League. Tengeneza uzuri akawekewa Azizo Kaka cross wa Mwiba siku za hivi karibuni. David Simiyu Usamalo nakaa uzuri hapa nafasi Daniel Musamali, lakini yupo macho kabisa kipa Levis Opio alitia ama alicontrol kwenye friji uzuri akaachilia fataki ya chini kwa jaribu kule tanani uko natoka kipa naikosa hapa Gitego na pia naokoa Abokoa ililetwa nzuri, kipa akatoka akaukosa. Hata Gitego naye ukamfikia, lakini akaurejesha tu mchezoni. Kashikwa ule Uchami nazunguka kama pia jaribu kuleta ndani. Hata Gitego Yase gosori nde yaene kiwa litkulia lero ye ligi ya KPL Ulinzi Stars na Police igo bagosori korinde ndeteyo ya Nyara koba kwenyarera goli nde ase ligi ya EPL gose English Premier League timu ya Arsenal nigo oste timu ya Manchester City nigo ya ikorete timu ya Man United chigoli isatu asemo doche kurwa sensemende studio Josephat Amisi agendete ko ngali sori kongu detintambuko chio mbolingo nga ere no mogosoria gose no mutiotelia we timu ya Man United gose Manchester City. Victor egento kiango kiri ase emanye chigosori nenchera mashabiki ya Shabana hangate ko baga weso kina weto makegima nonye magaya barabuo kobeko chigori buna botambe Shabana naye yamensengima na inde abuna mashabiki mbali kungsa maganga wana Shabana yagora golile sengincho kurengana na nche amashabiki na raiketie timu ya Shabana sili ya KPL ogo tiote likoruikia kibali go kwa moyo ebali dozo kurigereria nonyekera chigosori gose egosori yenyate ko bwe koera abange ntone ko boto gutanda tukanyora bandari yabwe doze Shabana ko gerenjera mashabiki yanyate ko bagwa sokia abange tukabunga Shabana yanyate ko baga ko bwase lakini nchileta mashabiki ya Shabana yani they are ever strong kiende na keba barabube they are just strong wanajituma neno ko ikubube ko lichinsa chinge ande babe omoyo bateba is always next time naenda misi wikarabono oko bari shabikirie timu ya Shabana tari oko ba mutiotereria bwenkoyo boni gando chenga yabeire cult asenge ncho bantu mbali go kwa moyo wewe kuba boli bonse lakini amuchando no karasa mashabiki ya Maniu watu Victor chaka emanye chigosori karensenche tomuguri gwete go ngambi yande ko mabigare koroka na ngambi yale kurende chinsa chekariria ota parate emanye chigosori na ranga amisi apetape yae lakini mosala bantu ba Maniu babe una amashabiki ya Shabana ge kogero muntu Maniu inde shwa bantu babona Victor moboli go scenario te narage te gora gote Evelyn yalgo be off yae ni mtu bali ba Shabana ni mtu bali ba Maniu ikigeko gereke ro maitu ase Shabana mori go kotwara that feeling yani okorona to itura lakini kero maitu ase eligia
headquarters ba mashabiki ya Manu igali EPL na ba kare ko korabuna to koraga asense mo ya Shabana Bona sana to ganere timu ya Shabana amma ya kirokende twara ngoboteneli se ya omokocho nyara ko bagagocha nagene to ko kora motuli iyo kirokende tole no gosemeli nga asichigo solchire motwe lakini no nyara bo Joseph Tamisi okwegena ngogenderete gutirimboka asenge njasi chigosore chitigarete toise gwa kwibere isa toiga abora nyole nga twasokire insiko ye ligi ya Kenya Premier League ati kerekenga jabali neli nga ande ndwaje kuna ndo ikoro ana kira toira nanseiga ndo kwa experience kia bwango yanga aso mwaka wichirubere labda ne merongo ebere nene ndo nyara ko to wikase league area ya Kenya irene nekimo kana mayato ko basabera chinga kichionsi ainde venyo de obo yase chiko sabichire bosio mwancho magere ya wose miss na Sultan to kwera se manya mangana maya para mangana rero nakorekana abanyagitari magega yoko bosereria umugiro bayo chakarero bene babeire bakwemurungane bagateba na kibago kore meremu babwata mahitaji babwata magania bayo bwento kirania sichinga kurenda serikali ye county ya serikali church county chitiri koligere magania bo arigo achira twaro chemaga yekiombekeria kia KMPDU anene kigendete ko bage kurubekana nande ime county ya Kisii babwatira ninga musibu mugiro igo kwara na mpinto bibere bya ko babigo kana lakini ekyo Victor nangara ko bagingo nilinga twara chise mangucho sisatu bakunya utwaro musona nake ikira twaro mwaziri atene otabanga yaya kera tokoligereria asigetabu kerejesa kyabanyagitari no bali bagende tamone mbere mona kuminga nabakorobekana barabya ose ebe babaga nake ino bakegenda umugiro into abande tiatokonya baroi na korwa se university bakana batanga rero onyeli tukondiro lyalenge chisemi chire serious mono abana beto balenge class eli tukolyana rero bana baitomba ntuba bwategeti ko gerense moyeye ense moyo bochenyo yate bakora serikali ya county yate na baria bakoro mugiro kero kina na banyagitari kurwa chisemo chinde na baiga boroki wokorwa se university ya Kisii korende nategerera litkulia rero murubiri bwensakia korenga na bali toisa ko bairira ngamba bali nga bali ko represent abanyagitari bonsi korenga na inje omugiro uyu no rengo alright kurate umayete Evelyn sector yobo cheno ndo ere sector yenge choke gima timanya tia misi tiso kurigereri okorobe ko omugiro yo tali Kisii yoko korekani nense ya Kenya ngima chi county au ono mugiro korekanire gwaroche ntwaroche juzi ga umutene murikio manena sekyumbekyo kya KNPDU ya tela nabetwa gutigirwa chingoma ase okorokoro omugiro yobo bwemirimo na kinali kubolia Josephat na Evelyn timanyeti asama tukamagega ntu abwate serikali yanene etenerete ensemu ya yobo chenu timanyeti magega yogo chakwe chi serikali chia devolution ya swaime serikali chi county chigacha health ekaba devolved kolengana naye Josephat ose kolengana na Evelyn no lengereti ogo devolve health nigo kwalinge decision yembekero kenda singenjo lero nabokonyora county totebe ya Uasin Gishu ase ngagerete nyagitali ya Eldoret tiere abanyagitali barabu bagatebanga ntumbu ya tugwakana koko gende county gosene ya Turkana kwanyora barabu babwate mosharo mungaobo ensemo na maruburwa mangao do you think oko devolve health bune sector yense ya Kenya nigo yalinge decision yembekera kende ekerengeri goso isikoligereria ekerenge kenene Victor na bali no kwenekia buna abantu banyere ko bakonyora obugwenia anene angene asebare kira kialinge ekerengererio na ekerenge kenene kia devolution kurendo isikoligereria nga bono chi county cha senior ko manage ni gokoranga ni gokogane kororo konene wetanyo konyara gwe county ya ase sector yoboche para bakoranga nonye Mario Gotayo asisinya gitari kwaro ne serikali nere goteba twabwatukire bande bagoteba nga ni gotopogora eje gokora ngana mange kirima nabwo asense mo yobore ni me county ya Kisii ntwaro roboti oruo na litkuligo roboigo kurwase nonye wikera ko bigweta troche emibere yabantu abo
banyale ko bagusika guma bwabo assist chinchira chugo tutukano egenda tukobe kutoka chinsemo ime account ya Kisii nase tukola lero mu biro toka se chinsemo kya Nyaura se division ya Kyogoro ni mu biro bumusawo yomo musawo mokeiga mu biro toka sumugondo korenda batana niye koroka nabuna nigaite twa akaru twasayo asbatere na ebikole byaba ebyemibere y'abantu gotoka se chinsemo cyo byabere bikomenta kegima tumenye digose ne county ya Kisii yo kayaboliro borendu gose generally Kenya na boto ikere ko kurende bono eye gukuna omumenyi bwe county ya Kisii ne bikorobnelio emwanya nga irineli tukelimo maiga ya omo waziri wo borendiki turekendiki gukana me county ya Kisii asate birenga achiko bakwana kingonera ko bakwira ebitambukiro ebyo koleta borendi me county ya Kisii Mwanchomo rigeria goikerago ti tobwatie amanga ya tigarete kurento gwakiranga mbia mwana sokwera chiga kichabo akwaneka kwanyara ko bago gusanga amona intwemero bari ime ya Ndizi TV na boigo emanye Jumatatu aswanyara ko bato kubaterana amona bamito Mia mwana sabari kibaito bonse bari kubaterana sokwera ya goikera sentra yo goikera no bari bonse mogendera teko torigere de cross TV chino abagase chinsemo chimitandao to kubateranga mbia mono mbia mwana simwensi mwanyare ko ba mugotuma ujumbe chino asensemo ya Facebook na boyo chi SMS Josephat na Evelyn ara kole ko bolingana kia Ndizi TV Ndizi TV renjwe musaye na ara onde kali kulikanga yela tema idina yinga kiyele ko iranelirwa ko ende ujumbe yawe yaikire twatevere yela tu yamono gendera go toligeria ase chinsemo chonsi pig nyuranga na botole asensemo ye website onye toli ime ose ange norogongorwa Gusii asogotikira wetera ase etibiyao na botonyora wetera ase www.ndizitv.net chinsa mirongo ebernanye na sensemere ya YouTube ni waratonyora wetera Ndizi TV News wetera sensemo ya Facebook na botobwati abona Ndizi TV News Digital Yonyara kwa wakwana kia guna chibicha amoneliogi ya gochira senchira yogo ikirano nigakoro kwa bigari yitabiri tirane go kwa Josephat amise Iritriane Evelyn Osero leader mosenere kwa watana sensemo yeimanyiriro Tuba go to tweet at Ndizi TV News Digital at Ndizi TV News iritriane go kwa Victor Sultano bangi buna batambo mwanchu maligiria ipo siku tuzidishenia Ndizi TV Ubwansu Gusii Mwana ki njibona umugambi ndatwara kugambe kineke and yet no mwate kibesa ngoma bas mwana ki ngutwara nga kibesa kino hatumuga Como buatande muirecera I swear kinte kingeli kwera busa Stress na bigu guita Kone ikintaka ketinche Kenya orinche Nyabeta Mugako chako ngebitisho ncho chako ntebyo chako ngente ina naseri Nyabeta Nandi ni numwari ngeisika nere Tinkomanya tindi very sure na gose mwamo gosera wena Nyabeta Akaba watebyanga naki akobeka ntuchikora munago chakobeka net nero tuguchakira atoroke na tago setia net yae chinsu chinyago so tokunya gusanga murubure ko tacho kora murubure tokora kienso ina kingana na ndingo nyoritore tuguna kiegwansa Weta tukubwatiraga weta eh ayo weta